Ćao ekipa, evo nas opet, danas je utorak, tribina je emisija, obećali smo raditi reprezentaciju, ali nismo završili simulaciju, znači to ide sutra, a danas nešto silno zapravo zanimljivo. A pitanje je sljedeće, kako koja ekipa HNL-a pobjeđuje, što može unaprijediti i koji im je maksimum? Dakle, posvetit ćemo se kako igraju sad, kako su došli do bodova i šta mogu u budućnosti. Lagani scouting 4 najveće ekipe HNL-a. Ok, prije nego krenemo, subscribe-ajte se na naš kanal ako ste novi, ako ste stari, šerajte ovaj video jer kao što znate, dotičemo se svih aktualnih, relevantnih tema i probamo ih roštiti kroz drugi spektar. Kroz druge naočale, recimo, da pokušavamo na njih gledati. Sport science, analitika, expert view, to su oruđa. Zato šerajte. Znači, situacija na vrhu HNL-a je manje više očekivana. 11 kola se odigralo, Dinamo ima 9 pobjeda, 2 remija, Rijeka ima 8 pobjeda, 1 remi, 2 poraza i onda su tamo 8-9 bodova udaljeni Osijek i Hajduk. Tako otprilike smo znali da će biti, onda Slaven solidno, Lokomotiva tu negdje i na dnu. Ovi koji već jesu. Sad, kad se gledaju utakmice i kad se gleda pogotovo statistika, onda ekipe sa dna, mislim, malo mi bude teško kad to vidim. Jel' tako? A dobro. Jel ti bude teško, ne? Da, to je ono kad uzmeš Španjolsku ligu pa je zadnjih 5 takvih. Šteta što je u nas isto zadnjih 5 takvih, samo što je to. Samo što ima samo 10 u ligi, da. Jer baš onak ti vidiš, ok, ovo su ekipe, znači Slaven Belupo i Lokomotiva su još zanimljive ekipe. Znači tu stvarno vidiš, ima oscilacije u igri, plan igre i tak dalje, ali ove četiri što su dolje, osim Istre, znači kod koje vidiš totalno divlja ekipa, vidiš jednostavno, ok, ovo su ekipe bez love. Da. Dobro, ali idemo na ove top 4. I sad, prva stvar je Dinamo. Ti ćeš reći statistiku, ja ću reći dojam, pa ćemo doći skupa do nekog zaključka. Da. Šta Dinamo razdvaja od ostalih? Dinamo razdvaja od ostalih golovi iz prekida. Znači, tu imamo graf gdje su prikazali odnos ukupnog broja golova koje su postigli do sada. Zadnje kolo nije uračunato jer nisu obrađeni podaci. Dakle, 10 kola. Prvih 10 kola. Oni su postigli 11 pogodaka iz prekida od svojih ukupno 23 gola. Znači, postigli su 5 iz kornera, 2 iz slobodnih udaraca, 3 iz penala i 1 iz auta. Tako da, a primili su samo 1 iz prekida. Tako da to ono... Znači 50% golova dao iz prekida? Da. Mislim, to je ko West Bromwich Albion, razumiješ? To nema momčadi u vrhu bilo koje ono ozbiljnije lige da daje 50% golova iz prekida, ne? Em su im dosuđena sad već 4 penala, ako računamo zadnje kolo. Ok, ajmo reći da je to normalno. Em daju nevjerojatno puno golova iz kornera, čak i iz auta. I dodatno, znači osim 11 golova i prekida imaju 5 golova van 16-terca. Znači 16 golova, praktički 70% ne daju iz kombinatorike. Da. I s tim da je ono, koliko su, kako bi rekao, raritet što se tiče golova od 12, znači zabili su 5, ostatak lige 4. Znači svih 9 ostalih ekipa je zabilo 4 gola izvan 16-terca. To je stvarno nevjerovatno. Znači Dinamo imaš samo ono bljeskove unutar ničega. I kad gledaš njihove utakmice, to je tako. Znači ja kad gledam utakmicu Dinama, ja imam ovaj dan. Ništa, ok, neki prekid, evo pa ovaj gol. Ništa, nekakav šut sa 20 metara, gledaj, lopta se odbila, evo gola. No. Znači od tih 5 golova van 16-terca mislim da se 3 puta lopta odbila. Mislim, come on, man, ne? A nemaju nešto više, da bi čovjek rekao, ok, oni 70% više pucaju od drugih ekipa, pa onda normalno da imaju te... Ne, oni pucaju jednako kao Hajduk i Rijeka po golu. No. Znači, nevjerovatna situacija i zapravo se može na temelju svih ovih podataka braniti teza da je dobar dio Dinamovog početnog uspjeha sreća. Pa da. Jer ti se ne možeš dugoročno, osim ako baš nisi West Bromwich Albion, oslanjati na golove iz prekida i van 16-terca. Da, pogotovo van 16-terca, sve manje u današnjem nogometu vidimo, mislim ekipe, Liverpool, na primjer, ekipa koja je u zadnjih par kola imala enorman broj šuteva izvana, vidimo kakvu realizaciju imaju. Znači, dugoročno osjetit će se to. Tako je, dugoročno. I zato, recimo, zato ja jako zamjeram kad čujem
trenersko osoblje ili komentatore, trebaju više pucati. Pucaj sa 20, pucaj sa 25. Da. To je najgora moguća ideja. Šut sa 25, ako ti je blokiran, ti često daje kontru. A šansa da ćeš zabiti gol je oko 2%. Preko 18 metara. Znači, puno je pametnije dodaj prvom do sebe. Ili, još bolje, ne daj Bože centar. Ne. Tako da čini mi se da su ovi podaci za Dinamo samo potvrdili ono što ja kontinuirano vidimo te momčadi. Znači imaju nekoliko ekstremno dobrih pojedinaca, prije svih Sudanija, ili Benkovića koji čak dao 2-3 gola, ne, Sigali, jake ljude, dobre skakače i tak dalje, ali nikakva kombinatorika u toj momčadi. Znači, oni su prošle godine imali i Antolića i još par igrača u veznoj liniji koji su bili tu negdje sa Mišićem i Bradarićem po količini dodavanja. Oni nemaju, znači pogotovo za posjed lopte, oni imaju preko 60% lopte, oni nemaju superiornog dodavača lopte. Znači, oni drže loptu uglavnom u bezopasnoj zoni, jako loše kombiniraju u opasnoj, nešto se uvijek dogodi, onda je gol iz prekida ili van 16 terca. I onda kad to ne uspiju, ko utakmici protiv Istre, recimo, to je bilo zanimljivo, onda tipa Istra zadnje na tablici, ti znaš protiv njih totalno jalo. Da, i onda pogotovo ode ti još Fernandeš, izgubio si jednog čovjeka koji će u zadnjoj trećini napraviti neku rajsku Sudani, nek ti slučajno ne igra, znaš, ti si ostao bez jednog igrača u zadnjoj trećini. Da, tebi, Dinamo da se ozlijedi Sudani, pa ja mislim da oni ne mogu dobiti ni Osijek, ni Hajduk, ni Rijeku. Samo zbog ozljede Sudani. Znači, jedini igrač ove godine u Dinamu, koji po meni, znači 2 igrača ove godine u Dinamu su napravila po meni iskorak unaprijed, Benković i Stojanović. Znači, Stojanović je možda postao najbolji desni bek lige, odlaskom Ristovskog. Strašno je popravio obranu, uozbiljio se, dolazi i naprijed i tak dalje. Ali ovo ostalo u Dinamu definitivno ne izgleda dobro. Tako da, evo, spekuliraj, kako to ispraviti? Šta napraviti? Da ti počnem kažem, ne znam. Mislim, oni su jednostavno gaje tu igru koja je uvijek težila individualnim rješenjima. Nisu nikad razvijali toliko da se ekipno. Znači se sve razvija, bekovi nisu navikli stojati toliko visoko. Tako da trebali bi igrati neku igru koja gaji posjed, jer toliko su nadmoćni u ligi. Ali imaju posjed, ali nemaju kombinatorike. Znači to je suludo. To je potpuno suludo. Ja mislim ne znam zašto nisu doveli Ivanušića i Majera. Evo, ne znam. Nije mi jasno. Imaš 2 igrača koji bi mogli iskoristiti taj veliki posjed. Pa da, kad smo kod Lokomotiva... Još ih spojiš sa Olmom, znači imaš genijalni vezni. Pa kad smo kod Lokomotiva i ova dvojica što su očela Osijek su isto bila dobro rješenje. Ok, to je Dinamo, nemamo neke... Znači, kažem, prvo što se meni nameće kadrovske promjene. Trebaju ti nove igrače. Ok, ajmo vidjeti Rijeka. Po čemu se oni ističu, kako pobjeđuju, kako dolaze do pobjeda, gdje su dobri? Da, to što smo govorili da je negativna strana Dinama kombinatorika, to je Rijeka debelo miljama ispred svih ostalih, znači... Ali to je nevjerojatno. Znači, to je... Ja evo sad dajem ruku u vatru. Da nema ni jedna liga u Europi sa ovakvim grafom. Znači, evo, usporedili smo prosječan broj dodavanja po utakmici i prosječno dodavanje koje su potrebne za postizanje pogotka. Dinamo i Rijeka su jedini koji imaju preko 550 dodavanja prosječno po utakmici, ali Rijeka je toliko ispred njih što se tiče akcija koje završavaju golom da je to neusporedivo. Znači, Rijeka je 14,5 dodavanja u prosjeku je potrebno da bi Rijeka zabila gol, dok je to u Dinamo slučaju 5,9. Da, ali ne zato je kontraška momčad, nego zato što normalno ide iz prekida centra, onda ovaj zabi gol. S tim da je Dinamo drugi u HNL stilu. Nije da postoji neko između njih. Da, ali ovi drugi su nevjerojatno na prosjeku, jel vidiš? Dakle, osim Dinama je relativno ajde Intera, sve druge su ekipe čisti prosjek. Znači, ja razumijem Hajduk. Mi igramo neku vrstu gegenpressinga i onako nemamo puno dodavanja, igramo direktno. I onda normalno ne treba nam puno dodavanja da damo gol. To je sve ok. Znači, svi su totalni prosjek. Ali Dinamo i Rijeka su takve iznimke da je to nevjerovatno. Ali da je Dinamo nešto normalniji, onda bi i ova krivo, i onda Rijeka ne... Znači, Dinamo je taj koji Rijeku čini ovakvom anomalijom. Da oni imaju više dodavanja do gola, onda bi Rijeka bila manje odudarala kao anomalija u odnosu na prosjek. Da, čak i ako ne uzmemo broj dodavanja, znači nego vremensko trajanje tih akcija koje završavaju golom, Rijeka je na 40 sekundi, Dinamo je upola to, znači na 20 sekundi i opet su drugi u HNL stilu. Nevjerojatno. A Rijeknih 18 golova iz otvorene igre
najbliže je Hajduk sa 13. Da, znači, Rijeka ima tipične brojke, dominantne ekipe. Tako ima, ne znam, Barcelona, Manchester City. To su te brojke, ne? Tak treba ekipa izgledati. Velik posjed, puno kombinatorike, pritišću zadnju liniju. Čak i kad smo gledali one brojke, ako se sjećaš, prosječno osvajanje lopte, Rijeka osvaja najviše na protivničkoj polovici. Što je logično, jer se tamo igra, ne? Znači, tak izgleda dominantna ekipa i jedino što ja o Rijeci mogu reći, da trebaju nastaviti tak dalje. Jer pazi, Rijeka ima 8 pobjeda, 1 remi i 2 poraza. 2 poraza protiv Dinama i Osijeka koji su došli u najgorem mogućem kontekstu za Rijeku, dakle tamo su imali sagu oko Ristovskog, ne? I u 2 tjedna su imali raspored čak u 13 dana. Olympiakos, Dinamo, Osijek, Dinamo, Red Bull. Znači kad ti se spoje te utakmice, normalno da nećeš odigrati sve na 100%, ne? Čak i u Osijeku nisu morali izgubiti, protiv Dinama su odigrali relativno loše, ali u drugom poluvremenu su već imali neki balans. Tako da, ja bih rekao da Rijeka sve što treba napraviti je uklopiti nove igrače da bi imali malo širu rotaciju. Ne znam zašto nismo vidjeli skoro nikoga od ovih što su doveli. Ne? Mavrija se igrao praktički samo jednu utakmicu. Davidsona praktički uopće još nismo vidjeli. Ne? Pavičić je dobio dosta prostora, da. I kažem, ako Rijeka uspije sad izdržati ovaj evropski period uz dobre rotacije, to je sad, ovo su dobra vijest, znači dobili su Rudeš 5-1, ne? Nakon što su igrali u Europu, znači očito se to može. Onda za Rijeku ne vidim nikakav problem. Znači oni imaju igru koju mogu dominirati, uvjerljivo najsmisleniju, igru koja savršeno odgovara dominantnoj ekipi manje svake lige, to mi je sve okej. Da. Mi se slažeš? Da, slažem se. Znači ja ne vidim nijedan problem u toj ekipi. I kad imaju tako razvijenu igru nije problem zamijeniti jednog ili dvoje igrača, odmarati, jednostavno uklopit će se u cijeli taj sustav. Da, znaš i vidi Pavičić se koliko toliko klopio, znači čak da se slijede Bradarić ili Mišić, imaš nekoga, imaš sad i širinu i tak dalje. Kažem, ako Dinamo nešto ne popravi, vjerujem da će ih Rijeka, da ih može ponovo imati u međusobno, jer imaju puno smisleniju igru. Ok, ajmo dalje. Što se tiče Hajduka, šta je kod njih? Da, Hajduk, već si spominjao to koliko oni nekakvu vrstu gegenpressinga. Oni baš igraju gegenpressing, da. Znači, igraju, to jest uspješni su tome, zato jer su uspješni u startovima na igrača. Znači imamo sad graf sa tim oduzetim loptama sa startom na igrača, to je tackle, iako u našem jeziku baš nema nekog idealnog prijevoda. Ne, koristit ćemo tackle. Da, tackle, eto. Znači, nema dobro prijevoda. Znači, usporedili smo ukupan broj tackle-a, znači pokušanih i uspješnih. I vidimo koliko Hajduk odudara od svih drugih ekipa. Ali postoji Inter Zaprašić. Znači oni jesu u prosjeku, ali koliko oni pokušavaju, razumiješ, ulaziti u te duele. Oni su univerzum za sebe. Znači svi drugi su manje više tu negdje, ne? Ali Inter ode tamo... Da, ali zanimljivo je da Hajduk, znači uspješnost im je preko 66%, nešto malo preko. Prvi do njih su na 57%, to su Dinamo i Istra. Da, to je nevjerojatno. Znači takva razlika, ne znam da li bi mogli naći ligu gdje je takva razlika u tacklingu u usporedbi s Hrvatskom ligom. Da, vjerojatno. Mislim u Ligama 5 se sigurno nije, to znam na pamet, to nije. Ne znam da li bi mogli naći neku tipa ukrajinska ili ovako neka liga gdje je. Ali Hajduk, znači ono što se vidi u njihovoj igri, oni imaju prednje igrače koji su odlični tekleri. Tudor, Erceg, Vlašić je bio odličan tekler. Hamza je odličan tekler koji isto igra recimo relativno napred. Znači, ti imaš brdo ofenzivnih igrača koji u duelu 1 na 1 ga vjerojatno neće izgubiti. I koji jako dobro, baš igraju gegenpressing. Evo recimo protiv Lokomotive. Znači kad je Lokomotiva malo pala u ritmu, tamo od 65. minute nadalje, ovi su ih pojeli na njihovom dijelu terena u 20 minuta. Baš su ih pojeli. Da, i baš to, išao sam vaditi za te, reći, veznjake ili ofenzivce. Super. Koliko je uspješno, znači, svi se motaju negdje oko 60%, znači sad imamo tu Ercega koji je na blizu 70%. To je nevjerojatno. Iako ima nešto manje pokušanih od veznjaka, ali dobro, nalazi se tu i Hamza Beri je na 50%, svi ostali su između. Znači, Radošević je tipa 50 pokušanih sa 58% uspješnosti. To je elita. To je odlično, da. I Kožulj isto jako dobar, ne? Da. I Gancog, dobro, za Gancoglu je to očekivano.
ali i onda još i bekovi budu dobri, stoperi su uvijek dobre tekmeri jer su blizu gola. Ne? Obrambeni imaju svi preko 70%, tako da... Tako da Hajduk dobro koristi taj svoj plan. Ono što je Hajdukov problem, a što je Klopp toliko dobro radi, što je bio tajni sastojak uspjeha Borusije, kako dovesti loptu u zonu da to možeš napraviti. To je bila Futačeva vrijednost. Jer Futač, ako nije čak niti distribuirao loptu na pravi način, on ju je dobro izgubio. Jer nije isto da ti izgubiš zračni duel tako da on uvjerljivo ga dobije i pronađe svog igrača i da ste vi 50-50 i da je sad to ničija lopta i sad se za nju boriš i tak dalje. Ne? Znači tu je bila ta Futačeva vrijednost. Da on i kad bi izgubio duel, a nije ih puno gubio, čak ih je dosta i dobio, ti daje mnoštvo opcija da potenciraš tu svoju igru u teklenju. Ne? I sad bez njega je to... Taj dio će morat nekako pronaći. Jer ko što je dobro Branko rekao, znaš, Almeida je visok, ali nije taj tip napadača. Almeida nikad nije volio igrati leđima. Nikad. Ja ga se sjećam iz Berda. Pa mislim, Hajduk mora osvajati loptu na tako visokim pozicijama i zato je Futač bio toliko esencijalan. Hajduk nema te veznjake koji mogu jednim potezom ili driblingom izbaciti, ne znam, ofenzivca, gdje je to krilo ili sam napadač da završava akciju. I kako to kompenzirati sad? Znači, kako ponovo potencirati tu snagu, a znamo nemaš Futač? A moraš napraviti kombinatoriku, nemaš drugo. Moraš se kockat sa kombinatorikom, jel tako? Jer ako ti, ono što radi Rijeka, lagano mičeš svoje linije naprijed, onda si ti već tamo, ne? Onda ti da izgubiš loptu nije ti problem. Da. Znači, ti ono što su bile duge lopte moraju postati, ajmo reći, srednje duge lopte. Da, ali ne bi dao ruku da se to može tijekom sezone popraviti, tako da... Ali kod da si jednako zimska pauza duže od ljeta. Zimsku pauzu, okej. Da. Kužiš što hoćeš reći, ali kažem, to je element igre, znači ja da sam trener, ja da sam Carillo, to je ono o čemu bi ja razmišljao. Znači, kako dovoditi svoje igrače u situaciju da pressing daje najviše rezultata. Bez Futača. Jer prije recepta to bio Futač. Ok, i ostao nam je još Osijek. Šta čini Osječane toliko dobrima, kako pobjeđuju i šta dalje za njih? Da, za Osijeke nismo mi izdvojili, oni su se sami izdvojili. U driblinzima, znači tu smo vidjeli ukupan broj pokušanih driblinga i uspješnih driblinga i vidimo da Osijek što najviše pokušavaju i još su najuspješniji u driblinzima. Znači, ja sam tu uvadio, znači njihov postotak je 63% uspješnih driblinga. Jedino još preko 60% imaju Lokomotiva, Rijeka i Slaven, a oni su malo preko 60%, znači da je Osijek ono... I daleko su manje pokušava. Da, daleko su manje pokušava. To je Bočka i Grezda efekt, ne? Vidjeli smo na ovom grafu što smo imali dribling krajem prošle sezone, oni su bili dva, the most prolific, to ne znam kako bi isto preveo, ne? Najvoljnija za dribling igrača, plus Borna Barišić kao obrambeni igrač koji daleko najviše dribla i ti kad gledaš tu momče Osijeka, to je njihov plan. Izolacija, proći, Boban isto voli driblat, ne? Izolacija, probat proći 1 na 1, probat u brzini nešto napraviti, proći čovjeka i onda ostvariti tu prednost na Jupija ili nešto drugo. Pa pogotovo to što imaju te bočne igrače, bilo da su defensivni ili krilni, koji vole dribling, koji su uspješni, to me ne čudi ni podatak da su prvi u broju točnih centaršuteva. Da, sve to, znaš, bokovi su ključ uspjeha Osijeka, ne? I ono što recimo oni imaju, Hajduk izgubio sa Futačem, Jupi to potencira. Znači, Jupi može biti ta mantinela koja se voli izvući na lijevu i na desnu stranu i onda proslijediti loptu do boka, ne? Gurnut odmah svog suigrača u 1 na 1 situaciju, onda ovaj ide dribla, radi što hoće, ne? Tako da, taj plan igre mi je smislen za Osijek, s obzirom na njihov kadar, oni nemaju u veznoj liniji nekog izrazitog playmakera, ne? Modraža je vjerojatno njihov za sad najbolji vezni igrač, on je u osnovi holder. U osnovi, ne? Lopa je kao kreativac. Da, ali on je više polušpica preko. Da, on nije neko ko će primiti loptu blizu vlastite polovice pa organizirati sve ostane. On voli dobiti loptu već u opasnoj zoni. Oni, ne vidim taj potencijal kod njih da ko što Rijeka ima Mišića, Bradarića, sad i Pavića i takve igrače, da ko što neko Dinamo ima Antolića, nego ko ti može kontinuirano davati distribuciju i da je ona smislena, pa da kroz kombinatoriku dolaziš do takvih pozicija. Meni se čini da je to ekipa koja je osuđena na taj horuk nogomet, ne? Pa da, pa mislim, tek su u drugoj sezoni svoje izgradnje, tako da nije čudo da im nedostaju ti neki pojedini
elementi igre da bi uspostavili nekakvu dominantnu igru u HNL. Ali ovo zapravo samo ide njima u prilog koliko su se pojačali preko ljeta da zapravo mogu razvijati takvu igru, ne kroz individualnu klasu. Ono što je njihov najveći problem, o tom smo već bili govorili, da imaju dosta 12 igrača. Znači oni kad nije baš tih prvih 11 na terenu, već je veliki problem. Ne? Što je opet logično. Jer tek su počeli svoju priču, ne, tek moraju izgraditi kadar. Znači oni se uzdaju u taj slavonski pool igrača, to je isto sve okej. Slavonija je dala jako puno jako dobrih igrača. Mislim kad gledamo reprezentaciju, ne, Vida, Mandžukić i tako dalje, ne moramo ni nabrajati. Pa mislim, Rijeka je bila u toj situaciji 5 godina. Pa sada prošle sezone su bili u toj situaciji, znači osvojili su praktički sa istih 13 igrača. No. Znamo koliko se govorilo kako da ne voli mijenjati. No. Tako da, tek su ove sezone došli u situaciju da mogu rotirati. Tako da kažem, meni ta igra Osijeka mi je smislena. Bazična, ali smislena. Imaš jednog napred napadača koji je visok, jak, ponajbolji skakač lige, odlično igra leđima, dobar je skorer, ne, moraš ga iskorištavati, dobra je mantinela, otvaraš bokove, njemu paše imaš što više centra, sve mi je to smisleno. Znaš, čak i Boban dobar skakač. Sve mi je to okej, ne? Mislim, tako su i dobili u gostima u Beču, ne? Centaršut, Boban, tako su skoro dali drugi gol. Tako da, sve mi je to okej. Nemam nikakvih problema s njihovom igrom. Problem za njih nije sam koncept igre, čini mi se. Problem za njih će biti loši tereni. Jer na lošim terenima slabo baš dribla, ne? Doduše, ajde, Jupi to može kompenzirati, daš mu dugu loptu. I druga stvar, znaš, svaka ozljeda ti je beskonačno veliki problem. Ali to se trenutno ne može popraviti, tako da Zekić je toga svjestan i to je tako kak je. Ja, to su one dječje bolesti koje moraš preživjeti u fazi izgradnje ekipe. Dobro, ajmo sad reći koja je, ti daj brzu dijagnozu što se tiče perspektive svake od top 4 ekipe, šta očekuješ od stvari koje smo rekli da se trebaju popraviti, da će se popraviti i šta u sljedećih, evo recimo 10 kola od svake, do zimske stanke. Dinamo? Pa Dinamo ne očekuje da će se previše popraviti, ali imaju jednostavno toliko kvalitetne neke individualce da mogu to nadomjestiti tom individualnom kvalitetom. Prekide, dobro, za sad se pokazali da ne samo da odlično napadaju prekide, nego dobro ih brane, tako da vjerujem da će to uspjeti zadržati kao nekakvu svoju jaku snagu. Da, što je najgore od svega, to ti protiv dobrog dijela ekipa možda i dosta. Rijeka? Pa Rijeka mislim da je na dobrom putu, sad koliko će ih omesti dalje nastupanje u Europskoj ligi, ne znam, ali doveli su se u dobru situaciju da mogu rotirati i ovo što trenutno igraju, to je sasvim dovoljno da se polako približavaju Dinamo da nadoknade ovaj zaostatak. Ja bih čak rekao da imaju veliku perspektivu. Ako dobro uklope i Mavrijasa i Davidsona i dobru rotaciju, da imaju perspektivu otići i na razinu više. Što nisu bili prošle godine. Dakle, Rijeka je stvarno u dobroj situaciji. Za mene Hajduku najlošije. Da, i meni se čini nekako da Hajduku najlošije. Jer od svih ovih anomalija, one su mi nekako najveće. Očekujem da padaju svim tim elementima u kojima su toliko sada dominantni, pogotovo što nema ni futača. Otišao je Vlašić, tako da ove su statistike još uvijek vezane za dobar dio tih utakmica. Tako je, za dobar dio tih utakmica. Tako da od njih očekujem mali pad. Ok. Osijek? Pa mislim da Osijek na svom optimumu, to je stvarno da oni sad igraju kako se i očekuje od njih. Jednostavno ja mislim da ćeš prema gore samo zato jer, oporavit će se, ne igraju u Europu, bit će spremni, tempirat će se forma. Ja mislim da oni će imati nekih 2 boda po utakmici. Pa da, moguće. Ok, dobro, to je to. Dali smo za top 4 ekipe, dakle, pregled kako pobjeđuju, kako se to vidi na terenu, koliko statistika to potvrđuje. Imamo još brdo podataka, ako vam ih treba, daćemo vam ih, ne tajimo ih. Napišite vaše analize kako vi vidite koju od tih ekipa. Taktički grafovi nam trebaju, koristite ih. Tako da čisto i radi prognoze i radi dijagnoze da imamo potpuniju sliku. Tema će biti na tribini, mi idemo dalje. Ok, Joe, sljedeće na redu je Backlash. I ono kako ga treba početi, čini mi se anketama na tribini što se tiče indeksa snage igrača Liverpoola. I sad pazi, lista igrača Liverpoola ide ovako. Najbolji Coutinho, drugi Mane, treći Firmino, četvrti Salah, peti Henderson. Nijedan igrač je dobar.
To je otprilike taj problem, ne? Znači imaš 5 igrača koji su, to jest 3-4 igrača koji su za klasu bolji od ovog sljedećeg, a onda i ovi koji su tu su za klasu bolji od svih tvojih obrambenih igrača. To je... Da, i pretpostavljam da je nakon Hendersona solidna rupa u ocjeni 6. igrača. A tu je negdje Emre Can. To tako i je, ne? To tako i je. Imali smo dosta komentara koji su zapravo potencirali tu sporost zadnje linije i potrebu da se stoji daleko naprijed, nešto što smo i mi bili pričali o tome. Tako da, sve su to iste dijagnoze, lijeka ne. Da. Dok ne dođe neki prelazni rok i neko bolje vrijeme, ne. Imali smo dobro pitanje. U slučaju da Liverpool za vezni red dovede Nabija Keitu i u slučaju da dođe Van Dijk, koliko se onda situacija mijenja? Jer Nabi Keita dolazi sljedeće godine, Van Dijk bi mogao doći. Pa onda bi svakako stavio u kategoriju da se bore sa Spursima i možda još, ne znam, trećom ekipom sad ko bude malo lošu sezonu imao, a ne sa Arsenalom koji je sada. A znaš koji ima problem? Dalje nemaš holdera. Nabi Keita nije holder, Nabi Keita je zapravo box-to-box veznjak. Pa da, mislim, Henderson bi možda mogao igrati tu rola. Henderson je uvijek nekako iskorišten za stvari za koje nije baš idealan. Tako da vjerujem da bi on uzeo takvu neku ulogu. Da, vjerojatno bi ga se mogli naučiti da bude tipični holder. On ima i dobre živce, solidan je u obrani i tako dalje. Curry off the dribble, layup off the glass. Ok, što se tiče ključnih događanja, mislim da moramo početi sa jednom političkom zapravo vijesti. Prekinuti trening Španjolske. Poslije 23 minute zbog vrijeđanja Pikea dogodila se neka, ta reprezentacija je sad već u opasnim problemima. Šta misliš o tome? Pa, ne znam šta bi mislio. Mislim, kad se počelo govoriti o tome da Pique neće biti pozvan, da bi se trebao povući, da možda ga Španjolska već izbaci, da se to tada trebalo riješiti. Da je on trebao sam shvatiti da trenutno nije vrijeme ni mjesto da bude u španjolskoj reprezentaciji. Sad, poslije toga... A šta onda sa Busquetsom i tako? Pa da, mislim, Busquets i ostali nisu baš toliko bili glasni kao što je bio i Piqué, koji je glasan svaki dan praktički na svom Twitteru, što se tiče Katalonije i Madrida. Imali smo puno pitanja, zapravo njih ćemo staviti u Q&A, što mislimo o Barceloni. Ja bi rado o tome radio posebnu emisiju, ali stvarno ne znam s kojom tezom. Da, to je politička, baš kao smo jučer rekli, to je politička emisija, nije to... Da, to je politička emisija. Ali uključit ćemo za Q&A u petak, dakle, cijelu tu priču. Ok, Ibrahimović danas ima 36 godina. I dalje igra, ajmo reći na vrhunskoj razini. Znači, član je Manchester Uniteda. Ne? Iako, ko što smo znali, mislim, igra Lukaku. Da, dobro, mislim da on još nije ni zdrav, ali da, mislim, njegov tip igrača nije začuđujuće da igra sa 36 godina, toliko kao što je bilo da, na primjer, Messi sa 36 godina igra. Visoki. Luka Toni sa 38 ima dobru sezonu. Moraš biti visok, onda ne moraš biti pokretan. Dobro, došli su izvještaj za Alvara Moratu. Spekulira se 2 mjeseca out. Koliko je to veliki problem za Chelsea? Dosta veliki. Dosta veliki, slažem se. Pogotovo protiv ekipa gdje će morat braniti posjed, kao što su morali protiv Citya. I onda je Morata, koji je jedan od, pa vjerujem da mogu to reći, najinteligentnijih napadača, tu strašno koriste. Pa da, pa sjećam se kad su bili Bayern i Juventus igrali međusobno, pa je Morata je bio glavni problem Pepu kako je riješiti. Tako da Allegri mu ga je riješio kad je ubacio Mandžukić. Da. FIFA je kaznila Njemačku zbog rasizma, iako su Njemci rekli da na toj utakmici protiv Češke, ti navijači koji su, znači, imali rasistički pogled, nisu kupili kartu preko službenih kanala. Nego su sami tamo došli, kupili karte i tak dalje. I sad, znaš, na to su se recimo žalili navijači Hajduka. Znaš, zašto nam se kažnjava zbog tipa neke grupe od 50 ljudi koji možda nisu preko službenih kanala, možda su došli i sabotirat klub, ne? Da. Ali evo, UEFA je tu, to je FIFA, a i UEFA posljedično, su tu totalno... Da, ali to je problem, to bi se trebalo nekako urediti. A kak? Pa ne znam, pa to, mislim, kaznim pojedince, ne znam, stvarno ne znam koji je način, ali ako nisu predani službenim kanalom, ne znam kako je Njemačka kriva za to, jer mogu se bilo infiltrirati unutra. Tako je, ali eto jesu.
Pa da, kažem, to je problem. Ali nisu dobili ni najveću kaznu. Oni su dobili 35.000 franaka, Argentina 70, Panama 50. Što se tam događalo, to bi volio vidjeti. Ali ovo za Njemačkom je bilo zanimljivo zato što baš je ta priča je pozivna, nisu kupili preko službenih kanala, što možemo ti i ja i sad tu iz grade, odemo tamo, obučemo njemačke adrese, skandiramo i kazni savjet, nemamo nikakve veze s tim, ne? Ali eto, meni se čini da je to zato što ne uzima se sabotaža u obzir, jer ko je ikad napravio sabotažu? Ja, možda je dosta često, nego se to nikad ne priča. Ne znam, nešto za istražiti. Kuman je dobio povjerenje od uprave i rekli su, ok, daćemo ti vrijeme da dovedeš stvari u red, ali čini mi se da je Kuman i krivac da je došao do toga. Da, jer mislim, nije bez veze na kladionicama prvi favorit za... I to uvjerljivo. Za ostalo, da, mislim da bi treba biti kvota 1.5 na njega, tako nešto. Pa 1.3 je čak. Tako da mislim, gledao sam i nažalost, tipa 5 puta u zadnjih ne znam koliko kola. Moramo napraviti posebnu temu. Znači, ti si najveći stručnjak za Everton, čovječe, gledao se ih zadnjih 10 utakmica. Blago mene. Tema za Everton ide ovaj tjedan, ili eventualno početkom sljedećeg, pošto igraju reprezentacije, ali da, mislim, pošto Vlašić gleda jako dobro tamo, ne? Da. Trebali bi napraviti temu, znaš koja mu je perspektiva u tom Evertonu i šta on može u Evertonu i šta Everton može s njim, tako da mi je to super tema, pogotovo što si ti postao zaluđen Evertonom. To je teška riječ. Dobre. Trenutak inspiracije, ima genijalna priča o transferu Vitola na Redditu. Pre dobra. O cijeloj toj suspenziji, kako su oni htjeli Vitola od uvijek, kako su dobili kaznu, kako ovo sa Las Palmasom. Jer pazi, Atletico je tu mutio vodu, ja bih rekao, gore od Paris Saint-Germain. Jel tako? Pa da, dosta blizu tome, da. Jer pazi, Paris Saint-Germain, Katar je dao pare Neymaru, Neymar je otkupio svoj ugovor i tišu u Paris Saint-Germain. Ovi su dali pare Las Palmasu, Las Palmasa dojem tamo i onda će otići. Znači, to je još gore mučenje vode. Ali tako da, ljudi kritiziraju Paris Saint-Germain dobrim dijelom i s pravom, zbog nepoštivanja financijskog fair playa, ali i svima dragi Atletico to radi. Ne? Da, pa nisu samo ni oni, mislim, imaš i ostale klubove, sjeti se i Barcelona i Real su dobivali kazne zbog vrbovanja mladih igrača. Atletico isto? Da. Tako da svak to radi. Sjećam se kada je Benfica izbacila onu listu koliko 10 najkorumpiranijih klubova na svijetu, pa je Juventus bio drugi. Pa neko dole komentarima napisao, sad će i Juventus tužiti, pošto se Porto pripremao na tužbu, sad će Juventus tužiti zato što im je stavili na prvo mjesto. A ko je bio prvi? Pa moguće da je Porto bio, ali... Jasno, ja isto pitam, ko će biti? Ali ne sjećam se, to je nagađeno. Jel ima smisla Benfikina lista da nije nešto Porto najgori, razumiješ? Pa to jasno ko da. Ok, to je bilo to za danas, mislim da je ova tema super zanimljiva i mora se nadopuniti i sa taktičkim grafom i sa dodatnom interpretacijom, sve to ostavljamo još na vama. Znači imamo teme za sljedećih par dana, Everton obavezno, reprezentacija obavezno, to bi trebali sutra, možda poslije Finske jedan dan, to ćemo vidjeti šta će. I Manchester City, zašto takvi favoriti? I dalje sam u šoku da su takvi favoriti, ne mogu vjerovati. Dobro, to je to. Do sutra, adios.